Душман işgal etilgen territoriyalarda öz pozisiyalarını pekitip, yangi hücumlarga hazırlana. Donetsk ve Lugansk vilayetlerini to'liqsinyan işgal etmege tirişa. Baş shtabda bildirgenlerine ko'ra, Tunevin Ukraina ordusi Donetsk ve Lugansk yönelişlerinde 5 dushman hücumini urib qaytardi. Bunun neticesinde işgalcilerinin 10 tankı, 18 zırhlı maşinası, 13 piyade asker arabası ve 15 artilleriya sistemasi yok etildi. Qayd etilgeniga ko'ra, dushmanning Ukraina harbiylarining jengleşme istegi eksilmekte. За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу у зв'язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій від посад усунуто 2 командирів взводів. Для проведення роз'яснювальної роботи до району виконання бойових завдань батальйонно-тактичною групою частини в Ясинівці Донецької області заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи. Dushman Ukrainanın vaqtincha işgal etilgen topraklarında işgalciler hakimiyetini teşkil etmege istey. Rusiyada kuvvetçi, prokuror ve mahkemecilerini saylab, işgal etilgen topraklar, şu cümleden boysunmagan Xerson vilayetini yollamaga planlaştırarlar. Böyle etip dushman işgalcilerge qarşılık göstergen ukrainlerini cezalay bile. Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої роз'яснювальної роботи з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами. İşgalciler Kharkiv civarında 20'den ziyade arabanı kurşunladı. Bunun hakkında Mala Ruganko'yu azat etilgen son belli oldu. Vakıya yerinden videonun jurnalist Yuriy Butusov paylaştı. Bu canavarlık hareketlerini geçenlerde Ukrayna askerleri tarafından kovulgan 138. Rus brigadasının harbileri yaptı. Ular karşıdan ketken buton arabalarga ateş açıp yolda hareketini toxtataydı. Elak olgan bazı insanlarının cesetleri tek şimdi alındı. Zalımlıq yenilmesi için azatlıq silahlandırılmaq gerek. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Felemenk'nin parlamenti ve halkına yapkan müracaatında bildirdi. Zelenskiy Rus işgalcileri Ukrayna şehirlerini bombalağanı, koylarını yaqqanı, kadınlarının namusuna keçkeni, insanlarının evlerinde hırsızlık yapqanı ve Ukraynalarını öldürüp eglengenini aytdı. 36 kun devamında Ukrayna halkı dünyada en güçlü ordulardan birine karşılık gösteriyor. Zelenskiy qayd etkenine ko'ra, Rusiyanın Ukrainada tecavüzü toxtatılmasa, Rus ordusu Avropaga da hücum edecek. Але й Друга світова війна починалася з руйнації окремих держав. А вже потім це призвело до трагедії Роттердаму, до страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу. Якщо зараз мир на континенті не вдалося зберегти, якщо Велика війна знову повернулася з жорстокістю не меншою, ніж 80 років тому, то ні у кого не може бути підстав вважати, нібито ці чи інші державні кордони можуть стримати агресію. Zelenskiy Felemenk'ni Rusiyaga qarshi sanksiyalarni quvvatlantirmege ve Avropa Birligining boshqa memlekatlarinin beraber Rusiyaning jengni devam ettirmege imkoni olmamasi uchun ershayni yapmaga chaqirdi. Закрийте ваші порти для російських суден. Разом з усіма іншими країнами Євросоюзу. Припиніть будь-яку торгівлю з цією державою, яка забула всі уроки Другої світової війни. Готуйтесь швидше відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро за них не йшли на виробництво зброї і оплату масових вбивств в Україні. Zelenskiy bildirgenine ko'ra, Rusiya yengilmesi uchun Ukraina kerakli olgan butun silahni almalı. Stinger denilgen uchoqvar raketa kompleksi ve
Panzerfaust adlı granat atıcı tırtıbatı Rus ordusuna karşılık göstermege yardım etti. Ama galibi kazanmak için başka silah da gerek. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів з нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні «Насамс» і протитанкові, «Спайк», снаряди, ракети тощо. Ви маєте цей перелік. І я сподіваюся, знайдете можливість допомогти нам, як зможете. Допомогти нам із цим. Bunun beraber Zelenskiy Filimenkni Ukraina galibi kazanacağından son Ukrayn şehirleri ve koylarını yanıdan kurmağa yardım etmeye rica etti. Qırım-Tatar Milli Hareketi'nin veterani Kurtiyet Abdullayev 66 yaşına kelip keçindi. Kurtiyet Abdullayev butun ömür devamında Qırım-Tatar halkının vatanға qaytması ve tuğan toprakta serbest yaşaması için kuresheydi. Rusiya Qırımni işgal etken soң Kurtiyet Abdullayev er vaqt siyasi mabuslarının yanındaydı. O muntazam tarzda Qırım-Tatarlarga dair mahkeme oturuşlarına kelip, mabuslarının qorantalarına qol tutaydı. O'zida bir qaç kere tintuvlarga uğratılgan edi. So'nggi vaqtda Kurtiyetaga ağır hasta olsa da kureshni devam ettirdi. Kurtiyet Abdullayevning janozasi aprelning 1-de saat 2'de Ahmedjetdagi Abdal mezorlig'ida qilinajak. 15 kunlik hapsdan so'ng Milliy hareket ishtirokchisi ve qo'rchilachi Abdurashid Jeparov azod etildi. Hapis jazosini chekkan Kislevning vaqtincha tutuv izolyatori yanında uni vatandoshlarimiz qarshilab oldi. Abdurashid Jeparov martning 16'sida Qarasuv-Bozorda evinde tintuv kechirilgan so'ng tutildi. Ishg'olchilar uni ijtimoiy aqlarda natsist timsollari olgan videoning paylaşganında qabatli olarak tanıdı. Abdurashid Jeparov qabatdan razı olmayıp, Qırımның yuqori Rus mahkemesine şikayet berdi. Ishg'olchilar shikoyatni onsiz baqib, qanotlantirmayib qaytargan edi. İşte oturup çıktım 15 kama. Çoğu değil inşallah. Elden 15 gün. Şimdi arada çobalarımız 15'er 20 yıl oturuyor. Onun için bizimki onların yanında balon çeker. Bir ilgileneceğim onların pek müşkül onun için Allah versin hepsi çıksın da yanında onlarda. Zaman öyle kitik şart gösterdi galiba çıkacak şeyler. Bu devletin sonu galiba da yanında görülüp duruyor. Onun için inşallah o balara da kavuşur. Onlar da Kur'an-ı kavuşur. Yüzden çok insanımız oturuyor bunlar. Bizimki bu oyuncak. 15 gün. Bu kadar mülkün. Bu da olmasa yanındayım. Ayıptır da yanında. İş yaptı. Kıymet kesmesi devlet. Rus devlet. Qırımda Jadıl Aravı, Xerson vilayetining Memuriy sing'irida FSB xodimlari so'zda Donetsk Xalq Cumhuriyetining sobiq isyanchisini jasuslik ve Ukrayn maxsus xizmatlarining ishbirlikda qabatlab tutdi. FSB'da qayd etganlarına ko'ra, erkak ishg'olchilar ordusida xizmat etgani vaqt Ukrayna teleuketsizlik xizmatining xodimining ishbirlik yapaydi. Bunun için Rusiyaga zarar keltira bilgan vazifalar bajarilmasi uchun Qrimga kelgan. Bundan gayrı sobiq isyanchi devlet qaynligida qabatlana chunki u Rusiya grajdanidir. Mykolaiv vilayetining devlet memuriyatini yapılgan raketa hücumu neticesinde elak olganlarının sayısı 20'ga yetdi. Kurtarıcılar binanın viranesi altında 19 ceset tapıp çıkardı. Daha bir insan reanimatsiyada elak oldu. Yaralangan 33 kişi yerli hastahanelerde buluna. Bazılarının alı ağırdır. Rus raketası devlet memuriyetining binasına martning 29'ında sabah saat 9'ga yaqin urdi. Taxminlarga ko'ra ishg'olchilar uni Qora dengiz flotining gemisidan uçurdu. Raketa binanın 9 katını urib yıktı. Patlav dalgası ise etrafta bulungan bir qaç evga de zarar keltirdi. Mykolaiv vilayetining yo'l boshchisi Vitaliy Kim bildirganiga ko'ra, raketa tamam onun odasına urdi. O vaqt Kim ish yerinde de keladi. Qurtaruv çalışmaları devam etmekte, virane altında hala da insanlar qolabilir. Ukrayn qurtarıcıları Buyuk Britaniyadan 20 yangın söndürücü maşina aldı. Bu maşinalarda 6000 yangın söndürücü ve qurtarıcı teçhizat var. Buyuk Britaniya elçiliginde bildirgenlerine göre bu qurtaruv çalışmaları için Birleşken Krallıktan Ukraynaga berilgen en büyük yardımdır.
Бу Бuyuk Britaniya акимияты, Британия янгын söndürücü хезмәте, гоннолле ве ихтисаси тешкилатлар сайысында керчекләштерелде.